bismillahi irrahmani irrahim darsu sappo e tammo on ni e nder nde ɗo deftere matinu din joni noon tawno karma ko men ɓe yeetike en ɓaawa ɗo fii ko wiyete l'islam ɓe yeeti en ko wiyete iman ɓe ɓanginan en ko wiyete ihsan joni ɓe addani en dalilaji mum ɗin ka deftere Allah amma ka sunna nelaaɗo Allah on ɗum ɗo fof no are hadis goto hadis lolluɗo hadis anndaɗo hadis mo tawatara ko kañum on hadis woni hadis ɗimmo on e nder deftere wiyeten nden arba'in nawawi hadis ɗimmo on sa fonti nden deftere alhadis awwal ko hadis Umar bin Khattab alhadis thani ko hadis Umar bin Khattab aydan on hadis thani noon ko kanko woni nde janngude ɗo waddalilu karama ko min maaki waddalilu on mina sunnati e sunna kadi wona woni noon ka Qur'an hadis ɗum noon ko hadis jibrila almasuri hadis senna jibril lolluɗo kote masuri koko lolli har si wolama fof no andi fi ɗum an umara on hadis eggama e umar bunil khattabi ɓiɗɗo khattabi on radiyallahu anhu weli allahwde makko qaala o wi baynama nahanu e nder konko tawi menen e nder konko tawi menen julusum meɗen jooɗi e ndan nabiyi ka annabajo on sallallahu yo allah juulo aleye makko o sallah misinama e nder konko tawi meɗen jooɗi kane laaɗo idi tumpet wata idi tumpet talaa yelliti alayna do amen rajulin gorko yaltiti yeeso amen cumpet surprise on gorko ko honno sifori shadidu ko tiiɗuɗo bayade siyabi rawnugol coñci makko ɗin no rawni pen shadidu ko o tiiɗuɗo sawadi sa'ari ɓawlugol sukudu makko ɗum no ɓawli mir la yura alayhi yi'otako e makko atharu safari batte seteyagal o lakkaka koyɗe makko funjitaki sakko men inna koka woɗɗo iwi ko koɗo wala ya'rifuhu andamo le minna e amen ahluna e goto ɗum ɗo tawi no ngalɗini a sikke ko kammo iwiro futti nde wotere tum o yaltite amelle on sayi fa jalasa o ari o jooɗi ila nabiyi faade annabajo on sallallahu alayhi wa sallam fa asnada o tuggidiri rukubatahi koppi makko ɗin ila rukubatahi faade koppi nelaaɗo ɗin o ari ha o jooɗi nelaaɗo jooɗon noon o ƴetti koppi makko ɗin o tuggi faade koppi nelaaɗo ɗin o waɗa kañum gorko arɗo on o waɗi kaffayhi newe makko ɗen ala fakhdayhi e hoore buse makko ɗen kanko o ari ɗum ɗo ko needi jonde needi e yankinaare o ari o jooɗi o ƴetti newe makko ɗen o dewti ka hoore buse makko wono andirɗa noon si a jooɗi je ka hakkude sujudage no jooɗorta noon wa qaala kanko arɗon o wi ya Muhammad ko ayo Muhammad akhbirni yeetolan anil islam fi o wi koko wiyete l'islam ko l'islam faala andude ko won ɗum noon fa qaala nelaaɗo maaki ko woni l'islam an tashhada ko nde seedotoɗa an la ilaha ala reweteɗo illa llahu ko hina allah wa anna muhammadan seedoɗa wonde muhammadu rasulullahi ko nelaaɗo allah seedora wasa yitere ma nden a memiri junngo ma ngon a naniri nowru ma ndum wonde ala reweteɗo e goonga ko hina allah wonde muhammadu ko wonelaaɗo allah wa tuqima solata ñiiɓa e julde wa tu'tiya zakata itta zakka wata suuma ramadana hoora suumaye wata hujjal bayta hajjoyaka suudu kaaba makka in istata'ta si a taganama ilay e muɗum sabila lawol si a heeɓi feere yahugol yaala on say kañum o landiɗo wi'i sodagta a gongi ko wolla kon ɗo ko gonga on say Umar wi'i fa ajibna lahu min haawimo fi makko ngalɗini men ko honɗum waɗi men haawi o landiɗo
yasaluhu himo landade nelaɗo wa yusaddiquhu o goonginamo kadi wasimo andi ko wawlako ko ɗum waɗi men ngaldi o lanɗomo ha gasa o innaga sadagata a goongi gaala on say kanko landi ɗon o landi kadi o wi akhbirni yeetolan ma humpi tan anil iman fi koko e gomɗinal limanako ko honɗum limanako galnalaɗo maki an tu'mina billahi ko nde gomɗinta Allah wa malaikatihi e malaikaɓe makko ɓen wa kutubihi e defte makko ɗen wa rusulihi e neraɓe makko ɓen wal yawmil akhiri e ñalande sakkitorde wa bil qadari gomɗina kodduriye hayrihi ko moƴƴi e mum wa sharrihi e ko boni e mum nam قال وي أخبرني يتلان كدي عن الإحسان في كوكو تي موجينغول كارنو اي موجينده كونن غو موجينغول لو كدي قال اون سي نلادو ماكي أن تعبد الله قد ريرتا الله كأنك وستوي أن تراه دريني الله يسمع فإن لم تكن سألاتك تراه دريني مو فإنه الله كان يراك مرينو ما الله كان يسوتيما قال وي أخبرني يتلان عن الساعة في دارنغال دونكو هندتما دارتو يتلان وقت دارغول دارنغال قال لا ماكي أبا كدون نون mal mas'ulu wonali landaɗo on anha fi darngal bi a'lamu no ɓuri andude min as-sa'il dini landiɗo on wonali min landaɗo on fi darngal miɗa andi fi ɗum ɓuruma an ko landiɗo ɗon ɓe hatti ɗon ɓa landaɗo on e landiɗo on ɓe foy ɓe andi hay goto e maɓɓe anda fi ɗum mal mas'ulu wonali lamdaɗo on anha fi darngal bi a'lama no ɓuri andude min as-sa'il landiɗo on min e ma en fop hiɗen fota e ronkugol andugol fi maggal ɗalɗi ɗum mbiɗa andi kala on say awa landiɗo on wi awa joni ɓa anda mi anda ko henduma ngal darto akhbirni yeetolan an amaratiha fi madeji darngal akhbirni yeetolan an amaratiha fi mandeji maggal ko ka ɗum hewti o mi andawa ngal hewti an laaɗo maki an talidal amatu ko nde korɗo jidinta rabbata ha jeyɗo mo on korɗo jidina ɓiɗɗo tawa ko on ɓiɗɗo jeymo ta ko on ɓiɗɗo makkinɗinanto ha ñande o maayi wa an tara e nde yiyata alhufata ɓe alano paɗe seppayɓe ɓe ala paɗe al urata holuɓe ɓe alano ko ɓorno hay farta ala ko ɓe watto al alata wasuɓe ɓe alano hay fus ri'a asai aynaynoɓe dammi ka burure nde yiiɗa yeta ɓen ɗon yeta tawaluna hiɓe folotira filbuniyane e dannugol jimɓe e tasiji kuɓeje nde yiiɗa ɗum wo andu darngal ngal barke hewti yare barke gala on say Umar wi famada kanko arnoɗo ngo feƴƴi tun kadi o muti en ganda ko nokka o yaari fala bisna men ñiiɗi maliyan ko woɗɗi woɓɓe ɗum ko balɗe tati fagaldañandanilaɗo maki ya Umaru ko ay Umaru ataduruna hiɗon andi nokkugo ko ataduruna hiɗon andi mani sa'ilu o landiɗo ɗo ko hombo ni ɗon andi ko hombo an landagol on ɗi keesoji landiɗan ɗi keesoji e yeeso mon ɗo ɓulna mi wi allahu wa rasuluhu a'lamu ko Allah e nelaɗo makko on woni ko andi ɗum ɗo ko needi sahaba ɓenni si ɓe landama ko ɓe anda kon ɓe inna ko Allah e nelaɗo makko woni ko andi ɗum ɗon ko so tawi ko fiyake sariya hara ko woni ko sariya amma noon ko hunde wirninde ko Allah andi kala nelaɗo maki hada o arɗo ɗo jibirilu ko jibirilu ni atakum o ari on yuallimukum himo andina on amra dinakum fiyake dina mon kam nelaɗo maki ɗiɗo piiji tati wonde ko dina kanni ko ɗum waɗi dina men kam fu no naati ɗo piiji tati ko wiyete ko l'islam
e iman e ihsan ko ɗum waɗi karma komin mouhammad bun salih uthaymin o firi kad riyadu salihina oɗo hadis ɗeri 4 e tati no fira oɗo hadis ka safu riyadu salih hakke ko tawi hadis on no mawni baltore ɓe maaki wo heyi wo ande diina men kan fu naati e nder oɗo hadis donc kono enen ɗo en ala ɗuɗuɗo yanñugol ɗo fiyon ɗum e yanñino oɗo hadis ka arba'ina nawawi inchallah ɓeɗo ko faamu men kummo yurnoyke toon ma o jentoyke toon hawnaaki o heɓa nafoore ɓeyditiiɗe ɗo en yiltata tun naɓiɗen jooni e lande jooni ko lande enen kadi wonɗen wadde jooni yo siɗɗo an julɗo a janngii ɓaawo ɗo wonde anndugol diin islam a yeetaama wonde diin islam ko woni ɗum mi tamƴinii a lanndanooma ko woni l'islam haray hawnaaki tawa a waawno jaabago wonde ko woni l'islam ko jebbilanagol Allah sabu wowtinɗingol mo e ɗoworgol mo sabu ɗoftagol e laaɓugol e sirka a yeetaama kadi wonde ɗum kadi ko daƴƴe tati mari ɗen daƴƴe tati koko wiyetee islam e iman e ihsan a yeetaama wonde ɗiɗo ɗeɗo martabaji tati martabaji ɗiɗo tati hino mari kumbe e ɗiɗo no mari coɓɓi a yeetaama wonde coɓɓi l'islam ɗin ko 5 coɓɓi iman ɗin ko 6 coɓɓi ihsan ko wooturu soɓɓudu wooturu ɗon mari jooni noon dalil ɗum ɗo on en janngii ka deftere Allah dalilu wonde seedagol alaa rewetede ko ina Allah en janngii en jali dalilu seedago wonde Muhammadu ko nelaaɗo Allah en janngii dalilu ndeeɗo julde en janngii dalilu zakka en janngii dalilu korka en janngii dalilu hajju ɗum noon fof en heɓii ɗum ka Qur'an ɓaawo ɗum en janngii ko wiyetee kon coɓɓi iman ɗin 6 en janngii dalilaaji mum e aayaji ɗiɗi ka nder Qur'an aaya ara noon ka bagara ka simore ƙamari ɓaawo ɗum en janngii kadi ko wiyetee ihsan martaba tammo on en anndi ɗum no mari soɓɓundu wooturu ɗum ko nde rewataa Allah wasiɗa reenimo si tawii a reenaamo kanko emo reenuma en janngii dalilu muɗum wonde Allah ino wonde ɗen hulle e moƴƴire e golle en janngii wonde Allah no reeni en ka nokku kala ko wonɗaa dalilu muɗum en janngii ka Qur'an jooni noon yo siɗɗo ɗum no mari dalilu ka nder Qur'anaare sabu en sifke ɗo aaje buy enen noon jooni ɗum no mari dalilu ka sunna nelaaɗo kadi si wi'aama sunna koko nelaaɗo maaki ma ɓe huuwi ma huuwa e yeeso maɓɓe ɓe haɗaani ɓe maaki dalilu muɗum hino ka sunna hadis jibrilu lolluɗo eggaaɗo e umar ɓiɗɗo hattaabi on yo welayi Allah woni e makko o wi'i jooni koye pulartumi naɓata goye yiltoɗen nde sanabi den pulartumi naɓata dalilu on no e sunna hadisu jibrilu lolluɗo egguɗo e umaru ɓiɗɗo hattaabi on yo welayi Allah woni e makko o wi'i hakkunde amin menen e nder aw yani e nder tawi kon e nder konko tawi menen meɗen jooɗi ka annabajo Allah on yo Allah juulu e makko hisinamo cumpet ƴelliti e dow amen gorko tiiɗuɗo tiidugol raw yani tiiɗuɗo rawnugol coñci tiiɗuɗo ɓawlugol sukudu yi'otaako e makko batte fetoyagal anndaamo e amen hay e gooto o jooɗii faade annabajo on yo Allah juule makko sinamo o toggidiri koppi makko ɗin faade koppi nelaaɓe ɗin o waɗi newe makko ɗen ka hoore buse makko kanko o wi'i ko ayyo Muhammadu yeeto lan ko woni l'islamu nelaaɗo maaki ko woni l'islamu ko nde seedotoɗaa e goonga wonde alaa reweteeɗo e goonga ko hinaa Allah wonde Muhammadu ko o nelaaɗo Allah
ñiiɓaa e julde no haaniri no waɓutuɗi ɗi joyi totta ñallal 24 heures ñiiɓaa e julde itta zakka ka jawdi ma hoora lewru suumaye hajjoyaa ka suudu Allah si a taaƙanaama e muɗum laawol a heɓii njooɓa e ko yaara e ko acca ɓaawo on so o wii a goongi Umar wi men haawiimo himo lanndoo nelaaɗo himo goonginamo kadi on so o wii kadi yeeto lam fii koko te gomɗinal nelaaɗo maati ko nde gomɗinta Allah e malaykaaɓe makko ɓen ɓe foppu maɓɓe e defte ɗen fof ɓuri mawnude e majje ko defte tati nayi kan Qur'an Tawreta Injila Zabura e nelaaɓe makko ɓen ɓe foppu maɓɓe e ñalaande sakkitorde gomɗina hodduri ko Allah hoddiri ko moƴƴi e mum e ko boni e mum kala ko Allah hoddiri dow ma jaɓa weltora o wi on so yeetola fii moƴƴingol on sayi nelaaɗo maaki ko woni moƴƴingol ko nde rewata Allah wasi hiɗa reeni mo yeeso ma si a laataaki hiɗa reeni mo awa fiɓoɗaa hooloɗaa wonde Allah mo rewata on himo reeni ma ko ɗum waawa moƴƴinde golle maaɗen no haaniri noon on so o wii kadi humbitan fii ñannde dargal ngal daratoo nelaaɗo maaki wonaali lanndaaɗo on e fii dargal no ɓuri anndude diini lanndiiɗo on o wii awa yeetolam maandeeji maggal nelaaɗo maaji ko nde korɗo jibinta jeyɗomo on korɗo jibina boobo tawa debbo jibina boobo tawa ko on boobo makko laamiimo ko kanko ardiimo e nde yi'ataa ɓe alaano paɗe ɗum woni seppayɓe ndaamayɓe holuɓe ɓe alaano ko ɓornoo waasuɓe ɓe alaano hay ko ñaama aynaynooɓe darni nde yiiɗaa ɓen ɗon hiɓe foolotira e darnugol jimɓe hara annde yewti on sey Umar wi'i o arnooɗo on sey o feƴƴi o yahi min ñiiwi ko woɗɗi min ñiimi jaɓaani woɗɗuɗo on sey nelaaɗo maaki ko ayyo Umaru e hiɗon anndi ko hombooni o lanndiiɗo ɗo min wi'i ko Allah e nelaaɗo makko woni ko anndi nelaaɗo maaki o ɗo ko Jibriilu ni o ari on himo anndi noon fiyaake diina mon kam haray ko Allah woni ko anndi ko haɗi yanñen oɗo hadis ɓuri ɗo ko gootel e tigi ɗiɗi ka wonɗen ɗo ni hettaare men nden duuɗa go'o ɗimmun ɗum o hadis ko mooɓidirɗe ko jannguɗen kon ɓaawo hawnaaki taw en yanñino tan mberi ko faamen ɗum ɗo balto no yaha pigi tati tammun ɗum hawnaaki tawa woɓɓe e mon janngiino oɗo hadis ka deftere arba'ina nawawi nde imam nawawi windi yo Allah hawmi sawaba wallahu a'lam